Hello, welcome back to another video, guys. Masa pen jingka pha ni khu pha hi tabang phat pha apu pathin thangwa na ka hin pi masa in tuni ni khu hi ka khosung ba program khat aumin hi chu tile KBC Cookie Baptist Convention Gambik Somlani Somli Group channa annual assembly tu ni hi ahita in ji chon ke ho jang hobung mi te ho nanga agol hang nu te pa te hi in hi chikina ding hin jingka mata in huba masang ki thowin te chon pon thota in na tong win to he no to chi jing lai hi in zo pungsagi lang la khon gambik sunga khu khwa lam kai ho security ho hong deu cha ko na chu program ni lom ke ke man cha deu hi in ji chon akipat na pat top chan ge tunin ni khwa ka hen vlog ka hen bol hin ana ve chi utin ban na to hi ki man cha na ho pa te hon en hun na nu te hon cha om na elule en hun na zakai ki man cha na ting hul lang chu blog kan bol hin ban na program ka hen na bolding ka hen vlog de he tu ni to hi kalim ove a hi in chahi ang ki khom ding ho meetinga semble ang ki khom ding ho en ne na mun de hi in slai en ne deu so he a hi ban mana kan met sa de hi in lang khoi la en hon na hi in kitchen a hi in guest house to ki goma kitchen nu te ho pa te ho to hi pa te ho so hon na kan met sa de hi in nu dim lang fel he jing in to hi nu dim pi ari ma chin salad cha he pa te hon fal thai le jing rin pa te ho chi hi in cha he thing su lai ta he ko Hello guys, look guys. kuling kai cha he alu hi in pa selun ni langa khu sa ho ni pisa mo pa selun Mix. bolu Bola bong. ai sa nu chong leo yang bol lai ta hin guys kan bet sa di hin si le aki hel da ne na mix da nam Hey, mix. Bola mix. cha ko lu hin Mix sama nak kira. cha ko hin ka na yo ta na Alu, yes bawa tomato no ngai thiam jam cha om sa to ching zau lo le el thei lo hin ya chu atui na wa hi ja thing bol lo hin pu sei yes ti ding mo he thil khat be sei to ngo na mu chim na mo pu sei hoi sel na phai hun pon thol nang pa to hi bana hul lang kan gat sa di hin guys di hin chla him kho hin mai bol na lain cha he hin bana hul lang kan gat sa di hin to hi le ki khop na munding tu ni program om na munding kan vat sa di hin kat vai rawin hin ching katin lai hi in mul la hin azit ve dam hin lang ko ka khulang o hin lang hi mol chung hin lai mon ai hong kin ai de hin man mana bol de chla he hin ti phaizor baptist church hin simple thara ka bolo ta in emergency tawang ni khat bo hi ding sin hing mol hin tis kanan baptist geljang hin islam nom baptist church malakhumun nom baptist church elmul hoi baptist church chakap baptist church bungpi yang baptist church el cha noizang ti phaicham baptist church aigiang molphe jonding phai IC baptist church Tuilelon Baptist Church, Sarang Baptist Church, last pepe na he ki ho khwa hen Tuino Baptist Church in hi chi gambik sunga hi changi hong ki khom ding he bin lam kai ho ban an vet de ti chu ka hin het sa hi in khusung ahung la dinga masapen loi he ma he ki pau me injo le koi kho ham ti chu kan do ding he in a khu chung le pi ha parking ding Jingka pha ta he ti phai zola ti phai zol lam kai te ni hung tan
ตัวเฮตุยเลลุนหินเตตุยเลลุนho gambik chairman pa ka sai khel lo le ama hi gambik chairman pa hian lai kho he gambik chairman pa le secretary pa hung tan sta kho kal an pa kan ding jo le hung han di he ki pa me ama ni hi athum chan nai ho ne first pen na secretary pu hung tan ki salam autin na secretary pu na phale ki pa me na ngo he no ki pa me lam kai hona phal thei we bana no palal ta ma hi gambik chairman a hin ki pa me phal mong youth Mari sapa? Youth secretary pu na di na mo ki pa me sapa na phal le bana hi naminum ki sayo John Cena mahi John Cena wa community hin ki pa me na phal thei ovin chi hin to he ban bana hung ding na lai hin na ne ve che mola house pa yang hin pu pa yang hin phal le jeng na changa hung hin jingka pha he pu nga ke chi ve te na phal mong na nge ga chen lang cha min na he po cha lam to min khon mi khan hung hin amin ki henai po na ma hi ko ham ama min in ki phung le phan te na min pe mo sal pa Sei khum ke hi. Nga gambik sungai pi na tu ham to Mr. Secretary. Ki pa me na khu kanan na kisas ki pa me fele na nge to hi gelzang baptist church so hung tawin gelzang lam kai ho hin ki pa me fal thei be ngo pau se na nai na lai ye ki pa me lam kai ho fal thei ve ngo ma pa ni pesen jar ta ki nan na ke pa pesen jar ta ki bol ra no nei hoi bol ta le ka ti saro enok tama gelzang nu te jong pi nu te pi si ma khai flow hosting ti hi trong khat recession bol phat ta ngau tin 715 bel le flow hosting phat bol pe di wa hin om bila ko na KBC kami number sop ni assembly member ho josi ho josi na bon chawin gambi thlangin dika salam ka hin pe we recession ki bol lai lo si langang ki bol dawin lang tro nu mo lang hin chaw mi ngo he pa cho sa dong dong noi au mi pa me na fal thei be ngo he pu pa me wow na pu na fal thei be ko kam ha ko mo chu nai na lai full timing ta he koi ko ham ke nai pon ku ki len timing agi ban cha do 7 to 7:30 flag hoisting 7:30 to 10 General Assembly 1 10 to 11 jingka an ne phat 11 to 1 General Assembly 1 to 1:30 Charon Phat 1:30 to 3:30 Session 3 last phat le gambi sungai hang lang ribat mena hi jong le kum sunga ipaman ibol ho phok do no mentin punga kali an ne tai le khan toi ding ti hi program hi ne khat bo hi ai phat hi limit ta ni man lo wan le ni ha long ting lai boi ti wa hin le tu assembly member ho do si Charon chaya ki man chai sa hoคนนี้เกี่ยวกับที่เราเนี่ยเป็นตุนหินนักโขงที่เราเป็นแล้วนี่อันนั้นเราจะมาเห็นโปรแกรมชุดต่อกันด้วยใต้ที่จู่เอสเอ็มนี่แม่เราก็มาทีมนักกันในนี้เว้ยดูไอ้ยาจู่ผมพุ่งเฟลกพาจุดที่ขายแต่เราเดินก็ไม่เอาที่ขายดีเฮ้ยจู่อินโฟเมชันหาสำนักเงินที่ขายเทมเดินตินเห็นตาเห็นบูมาจังเลยที่เขาอยู่ตินจู่มาเฮ้ตู้เดี๋ยวไปยาจู่ขายแต่เราเฮ้คนนี้เตี้ยจังตัดเลี้ยตรงเลี้ยผมจะจุดคอนเซ็ปต์จะพอเลยจุดเห็นเต้นเลี้ยงเราเด้งก็มีเลี้ยงบนขายที่เห็นนั่งมาหัวกุ้งเลี้ยงเปลือกกินตาเห็นที่ตรงนี้เห็นน้องดึงดีเป็นประกายเป็นกันตีมาเลยที่เผาตาประเทศนี่พัดพาดำนายเฟว่าประกายกงสร้างนี่สมนี่ละงาประเทศนี้ในตุนดอกปิวกูคิดว่าพิสคอนเวนชั่นมันมีสมละนี้Another assembly som ni na gup chan na tuino hong binga ki phat sa na ni tin ni ne to ke phani pathin phat la ni kho kum la ha ai chal sa du ria dunia pathin amun le phat ta gam di pon la khai do ding la teng la Another assembly pan thei ta dinga phat phan khodam nai pi je ven pathin thangwa nai pi be na hi pathin
le kho bu thing sin do nai nei ye first koren bung som langa sang som ngala ge he chun so pi dei ta te dat ta in sulong hoi hilo helin pangon gun su ta in pa kai na tong jingon na to gim nau chu pa kai amo hi poi ti na hewe uni khwa gambia sunga ho bung lam kai hon delegate ho zo se kum thung ke pa kai na in to na wa on tho ta ing pan naw a hi in teng le convention ni kloi khom naw hin tin gambi kloi khom naw hi tong le pa kai na khom mo te kya kloi khom hi naw to kelhonin kum sunga ma chal na teng le kum kit na to gon te hoi sei khom na diu anor assembly som li la gup chan na he tu ni nisim som ni alhas som la ni pakai kum sang ni som ni langa ni hin keima pakai la cha pastor let min lal khong sai pastor KBC gambi som la ni cha kap area in pa pathin chule lagau thi pa pathin cha pa pathin chule lagau thing pathin mena gambi pun lap mi he khai do na kan hi tai athini nga tawna kan nei le assembly hall la na lut diwa timna kan nei tin tat pathini nga tawna nei ute pakai pathin dam dabit na nei pe wa noi le sit thinala man na galatul izan ki sai jong le na tun do sa Kuki Baptist Convention Gambia Somlani Chakap area nangma au khom na kiloi khom Gambia meeting te ho dam na nei pe win pakai somli langa channa assembly a somli lagu channa assembly tuino ho bunga umding aphat lani kho kan ki phatsa te hong nang man gambe sungowa moina halsan na ho zo se to nei chum khanwa tu phat ta hi amun la phat na eche gambe pol lak noya nang ma bin lo pinalinga eche assembly te hondo na kanewa assembly te ho panthe talinga phat phadam na kamu zewin ka ki pawin thangwa na nang ma kan pi bin hi pakai pathen tunin gambe sungowa humsunga nang ma le na ka to na te ho to pun hin tin kamachau na ho he zong le kai ngai khomowa len la pakai na manai pe diu kum tha pakai kum sang ni som ni la go kum sunga nang ma le na ka to na diu plan and project is a kai general line tin department na hi zong le kan sei khom na diu he chi ni khat sung ki man cha na diu wa na thang ke ya pakai na manai pi wa lo ning ta som ni la gup chan na anor assembly ho hi ka chai thaina devin nangina latsate ho hen ting le obu meeting te ho ola beng sunga obu meeting te ho zo se nei piwa wa noi le se wona san ho zo se to nei chum khanwa lo ling ta echi nangma min lo pin dinga assembly hi ka to chai thaina diwa nangma khu thinga hong ki wap sa thangwa kuma ha chunu pakai Yesu Krista mina tong tau he amen ho research ki bol zo si ta hi but thayo hi tai delegate ho zo se somli le gut salina Gambia assembly tuni ne sim somni no pau si bai ta somni ni pakai kum sang ma he somni langa tuni khuwa tuni no ho munga assembly session panthai dinga ta zebin khana sapenin patin thangwa na pe ne he anu langa ho ki zanamo nei mu thina bang sina le da bang hai panai
Assembly Chairman Delegate Nozzles Ibu kayu Yesus Kristus som di lagu sana General Assembly salam mohon sabin kan pilih du session semahi usungan mulut ozong yang dona condolence program on seman dia inti amul ozong session iki pane Farao kang tamai zo se la sepai te pakai intui kang len lai lunga ale betai Farao de la novai bo zo se zong tui kang len san sunga ale betai Izin mi te su tui kino ma sultan Bol sabin sol tabangin tui tonam ale betai Bo pakai na ko zet nam sun masata e na ha e Wo pakai na ko zet nam sun na te sun na te sun yutan Nalan lopi na nasata sun na maduma pang te sun na le putai na luset na kong Jesus sun men so do zin bon sabin men tang bo kan ka bangin ka bautai nama na hazin tu pi kidil da chatunen tu pi zongsu adun lulin akisom kantai tui kamlen lai lunga tui thu lai zo bon chan adim cha amahin izakaya gambi kilo na zo sil record report video hin ama yang panom ta ato munan do ta ze ma chuma ang ke pa thui pomubin condolence in the Rombong som la thum sangge il pakai dinga hingi hiwen itiu zong le pakai dinga ai bo we je sun hing zong le hen pakai dinga hingi hiwen hi zong le hen pakai dinga kia hiwe kum sunga gambi sunga in the Muslim ho ke man phun độ na kan nei di tin kan phun độ sai jeng la amo iya da now ngai lu ngai za bol now ban sa nai ni din độ chiu wa ni ni khat condolence ne ne wa ke man in su mi te ding le ko su ho bu mi ho ding jeng la assembly session pat thai na di wa ba tin ma ta ma kan nei di hin tin ba kai ko kum sang ni som ni lenga tu ni ko sana Gambi sunga inumulek sanho ngelo luta abu miting te ahi simdo na hinenge akat na pin and the scene lungdim akum somsa ye tu le lo hobung ani na hin gol ham thamsangam kum som ni lakhat gol pe hobung ahin aba na hin gol ham sai go le gol kip akum kum som ni ki pancham hobung ahin Abana hin dun boy le ko kip amai ko ni le do bung abana uzil ko sei mate kun som get ni kanan ho bung abana agut chana hin ku on hall thum di kun som ko la ko ni chano za ko sapu asa hi na hin nu hoi kim okay kun som ma hi pha zo lo sapi hin amor mi sahi ahiwen pakai ku kusang ni som ni lali din ku matsun eo kan ke sunga hin mi sahi e da lawin tu kum jam mi sahi ni da ke doben e sun amaha zo se za borna iga da da ni ku ka sana ni khomo tin min na sing ni pakai ni din ya kai ni